Kak, tak nambah nak ke pasaran, kok tak nambah lagi ke lampi. Moro kak, buat na genteng. Iya, hari amak telmak hotel neng sila tua, pajot membodoh si kateroe. Sang kuni tak milih lagi ya, kan? Iya. Ongku mas, melaki ya. Malah menem laki ongku mas. Ya maju mau aja lo na. Mbak nak minta apa dah? Milih lagi ya benko. Duh, kasoon. Oh, macik bau na. Engkau parfum. Oh, mun kalampi na tahu je parfum. Colok na bau. Colok na siapa bau? Iya colok na bau na. Si mata ekera. Ih, mata kerma laut. Emang yang mana jalan na? Hari ama. Ongku na jalan na Iya. mas. Muna jalan atas kiboki yo. Ambung wasalin lagi kan? Iya marah pak kancang ya mas. Ongku aku tak labung masa. Marah kala. Gus. Tawa. Marah intara ka kota. Mama pak. Ka kota Patoan. Tunggu apa pak? Yang ibu bikep Gus. Ayo mas. Aduh apa muter mas. Udah mau. Ini luka puluh raja lo nala. Jodoh no marah pak kancang gua meja gitu. Abu. Motong ngalah. Mas, ayo. Kok nang tengah yo? Budi. Jawa nang Budi kok nang tengah. Kok naik Budi? Tengah kok. Yo. Ya mana. Ya marah lari. Marah dapat toan mas. Ikut. Ya. Marah mas, Pak Kancang. Ya ambu gelu. Marah Gus, Odi Gus, acelena Gus. Ayo. Marah Odi pas. Mata anda deh mas. Ambu gelu. Ya. Masuk! Masuk! Keluar mas, keluar! Keluar! Apa anak Gus letria jong? Keluar mas! Aduh! Masalah kata non motor angkok. Becek Mana Gus? area motor angkok kesayangan angkok Gus. Ada motor yang kok. Motor tak ada yang kok. Tengah aku letu dah mas. Aduh! Agus elang. Hah? Agus elang Gus. Becek Gus! Gus! Ay, mana ada emak jong? Gus! Gus! Sengak kelok naruaya. Ay! Entar nampak Pak. Esak jong. Esak. Ay, bisa Gi. Bisa lah yo. Bisa. Pengalaman bisa ngapato ana. Ayo. Ayo mas. Ya. Ayo mas. Tidak bisa untung. Odi pas jong, Odi jong. Coba leceh engkau lah. Kok sakit bodoh mas. Kak. Apa? Jangan kau nengai Budi bayi. Boh, ada apa? Takut katonon boleh. Tak kira jo le. Jangan nengai Budi tapi bengkok na. Konjo. Jangan bengkok na kau tu. Masya Allah. Marah mas, turun. Apa kak? Mana dari bisa, mana dari dia ya? Ya dok. Coba nengai Budi kia. Marah. Mana. Ayo kak. Ayo. Dari bisa. Ayo dulu. Ayo turun kok. Ayo Gus, pacaran Gus. Lama weh.
Wah, pakai nggak ruang mas. Marah lah kempang. Lajak nabok nara lah milih apa boy lah. Ini pun do nak pun kau. Engkuan kak, tapi modelnya sampai nggak ruang. Gua sabe kia wah pokoknya ya. Berapa? Iyalah yuk, Ayo. yuk. Marah di mari ambil akal lampi. Hampir aja dan Manolo. Lah marah lah cak nangkok. Ayolah di mana? Marah lah di sana. Dek, ampura kelur ya. Anak-anak siapa dia yo? Aduh, diserah ya kak. Mati dungnya dia ya kak. Masa? Ya Allah. Cukup apa dek? Ya marah cekai kak. Ing, Jom, cukup nak. Ah, cekai nak. Serah benar. Nanti nale, tak usah nangis coba nak. Mun budget ni serba anak-anak saya gaduh, iki gabung kau manjuk dek. Ya marah lah kak. Bola tadi anak kia kak. Iya dek. Nanti nala, salar kelarang kau ala kau saya dek. Iya marah kak. Nah, kau nak norong kau iya nak. Iya coba norongko ya nak. Ongkuan kau lah ya cepat, Bu. Iya, ongkuan nak. Iya nak marah nak. Oh, ingat hari apa ya dek? Tadi nak anak saya kedua hari ya. Bon siapa nak? Putri. Oh, Putri, Bon. Iya. Putri Bon Fian hari ya. Manjuk angkui patepak kapi dan sandal lau boy. Bon buat nak sakale pas paboreng. Nanti nak tekan ambil berempat lah dek. Iya lah kak. Area pian nobu nak cokor. Pasti ngambil barang 4 juta lah. Capek saya dah banyak kok kak. Marah lah jangan kok. Buat nak jual harga yongku le. Kan mangkan angkut tak terti siati nak buat nak. Mangkan buat nak tekan ambil berempat juta buat nak tetap ambil le nak kanak saya gaduh. Engkau tak terti siati nak buat nak je le. Nak tekan cuba buat nak tekan bau. Tak kira tina pun kau je. Boh, boh nah apa tak seneng kan kok apa? Ni kok main cale-cale kak? Ah, Ya benar tak senang. beremah. Cok. Marah lah buat nama apa ni wah. Mapan bau kau coba. Marah lah colong kale. Ukur dia apa sobu nak semare. Iya mayu Yuk lah. yuk yuk.